Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria kũrĩkĩrĩria waki wa kanitha wa Anglican wa Nyangwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya mũhuro kaunti-inĩ ya Embu, mũnini wa President Rigathi Gachagua nĩ atĩtĩrithĩtie ciĩgiĩ ũrũmwe wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya ũteti-inĩ wa kĩbũrũri. Umoja wetu kama Mlima Kenya ndio nguvu yetu, na siku tulikuwa tunakubali kugawanywa, tulikuwa tunakaa nje ya serikali na nje ya maendeleo. Lakini tulipoerevuka mwaka wa 2022 mpaka wa leo, tumekuwa tunaongea sauti moja na tumekuwa ndani ya serikali. Tukiendelea mbele, tukae tukiwa kitu kimoja, na tusikubali mtu yeyote kutumika kuja kugawa sisi kama jamii, kwa sababu tukigawanyika tutatawanywa na tutapata matatizo. Munini wa President oigĩte gũtirĩ matanya ma ũkũria wa gĩtarũ gĩkĩ mangĩkinyanĩra akorwo atongoria na aikari matikwaria na mũgambo ũmwe. Na kwa hivyo mimi nauliza viongozi wote hapa katika Meru, katika Embu, katika kaunti zetu za Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua, Kiambu, Murang'a, Nairobi, Nakuru, Laikipia, zote tuongee lugha moja na tusikubali mtu yeyote kutogawanya. Na ndio juzi ulisikia nikiambia vijana msitumiwe kuja kugawanya sisi. Sisi tumepata faida kubwa kwa sababu ya kuongea lugha moja. Na mimi nataka hii Mlima Kenya yote tuongee na sauti moja nyuma ya president wetu William Samoei Ruto. Your Excellency Mheshimiwa Rigathi, you are the Deputy President of the Republic of Kenya. We shall support you. I want to thank you because you have supported the people of Embu. When the appointment of Justin Bidan Muturi akuwe Attorney General na ametoka huku mbele ilifika kwa meza, you pushed it. I have evidence. Ulihakikisha amekuwa appointed. I want to promise you, the people of Embu County, kuma motito nginyanyaki, tutakushikilia. Na yule ambaye atajaribu kuleta mbara gatagati getu, hatutakubali. Hĩndĩ oyo mũnini wa President oigĩte thĩna wa maĩ mwena wa mbere ũkũninwo kaimana nĩ thirikari ya Kenya Kwanza, kũrĩa mũbango wa ciringi bilioni 2 cia ũtambia wa maĩ ũkũrugũrio mweri-inĩ wa gatano. Tayari tumeweka shilingi milioni 330 ya kuanzisha maji ya Kamburu, itafuata Kiambere na Masinga at a cost of 2.1 billion within 3 years. Tayari hii ya Kamburu iko kwa gazeti, tumetangaza kandarasi, within 2 months contractor atakuwa hapa anaanza kazi. Hĩndĩ igongona rĩrĩ ngwatanĩro ya atwarithia a boda boda diocese-inĩ ya ICK kaunti-inĩ ya Embu nĩ marathimitwo nĩ mũthikabu mũnene Jackson Ole Sapit, kũrĩa mũnini wa President agathĩrĩirie ngwatanĩro ĩno akĩmoria kũhunjia ciĩgiĩ gũtiganĩria ũnyui wa njohi na dawa cia kũrevya. Askofu mkuu, katika eneo hili la Mount Kenya tuko na shida kubwa sana ya pombe ambaye tunapigana naye, kwa sababu ile pombe baya yote katika Jamhuri ya Kenya imeletwa hao kuua vijana wetu. Kwa hivyo saa ile kanisa imechukua vijana wetu na kuwaleta kanisani. Sisi kama serikali tunataka tuseme asante. We support you in the fight against alcohol and other damaging things that damages our minds, including all form of addiction. Na mwaka huu tumesema ni mwaka wa wholesome family. And we know we have a lot of brokenness in our families. And we always ask, where did the rain start beating us? And it started beating us in our families. Munini wa President no ũrĩtie Governor Cecily Mbarire gũtigĩrĩra gũtirĩ na mũthutũkanio wa abere na Embu wathani-inĩ wake. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.